آيات سوی حافظ بجه لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. لوقا ياك آيات سوی حافظ أظنم ممكن تلفداري روی نشتيا هيرو أو تمادبيسه تدبجه شو مريم بخو عجيب مريم العذراء بخو عجيب. يعني مثلا اونکو أظنم تانو تشاده که موله اقلو تتحلیل دکی شو يعني شوره خده اكي بدن به وار نوما يراد خازم استر بيجم ليس شيء غير ممكن لدى الله. اگر خده داین کرنه که بشوره که عرض و عزمان چکر خده کنه بشوره که بدن بستینه و دو کفه نوما دی بجه خده الله لم يره احد قط. ايوه حتى دي تبي تفكري هر کس اکثر و عرضه هود بني آدمه جماما و بابا هود کسی بتشعفو خده دیا کنه استعجل معك. اوكي الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. اوكي بنرى يسوع المسيح جداس بيكي دنيا يدو دكدار دبي دندر خده دبي پيوي گنديا شوره گنديا و كيج مارو سر عزمين خبر دو كيج مارو سر خده خبر دو اي كسي خده ديا ايج جم خده هوتيا و اینو کوج الجم خده و ای که بفتلش جم خده. يسوع المسيح غنجي وي كاس خده نديا لاني هاو پيوي خده هو كلمة الله الأزلية. وقت تتعم که بشقات ببیسه هیراد خوزم استر بيجم يسوع ده بيجي من ريك دي واز ريك اشتار خبردم خير گونی تلستيك تابه بعدي تابه شور بيست تداري خول بار كيجون كافري خورد که تداري كو تزونه تحرة بس هاد خوزم استر بيجم ده نابي من نابيست نو تابيست. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر ويجمار خبر. هیراد خوزم است دعوتكم است دعوتي جم پيوي خده يسوع المسيح